Anyalaki din! Narabyan ka mo, Bella. Naggapwam nga ay. Nagapuak man ni Jaili, nana. Napaanak na gideliver tila ako. Ay, naimbag ka pa ay. Tapaspas ti pa naglakom iti online. Saan mat unay, nana? Sakto laang. Tagitimot lang sigot asukit, di gumatkatang. Nasaya at latta ka day. Tinapatag kat malakom tilakom. Saan ang maistak? Ay, wala. Pudno day tanana. No maistak namin kat maturog matipuunan. Kasla kanyak mo't adito tirsinak. No adag expire kat dakkel alos ko. Kasta talaga tagla ko, nana. Ada pangabakan, adamat pakaabakan wa minsan. Nga manyangay nga ron, anos lang, ah? Tano awan anos, awan malamot. Ay, wan Alang nga ron, nana, labsan kayo pa, ha? Agawid ako, tainak man nag-live selling, itila ko kabado. Ay na, apaw! Kasla ago yung daytoy abading. Tilar aramiden na iti Facebook. Oh, nagkatawam, piling. Mangag ti pa nagkatawam iti kusina. Ay, ni bading kasla goyong. Kasanumat ngamin, kasla bagtit. Live alive dito'y Facebook. Ngambasit matagbuy-buyakan kwa na. Angam sigilat ta. Ay nako aya, dagiti tattao nga awan babain na. Ano katinday ito nga ibagpagamaya? Kitaam ngamin ati live na. Lako-alako iti kawas. Ngam nagpapangit mo tilaklako na. Nagturad pa'y nga ag-live selling tidang nga. Anya? Ay, no siya klaang takpakawan. Mabainak lakit di akon di live selling. Ngam awan mo't yagbuy-buya. Haha, anya lakit din aya. Katuan mat nana, buyain nyo ngamin dagiti live na iti Facebook. Ha? Makapailak mat ngamin. Nagalas dagiti lako na akawas. Ngam saan amabain? Ay, anya kalakit din aya piling. Di kalat taabay-bayan. Tinapatag akat agtrab-trabaho. Tapno adda kanan na. Si kamot. Wen ngam kaslang arod aguuyong na imbag kumamat no napintas abakla ngam saan mat. Ay na kasladang buhala abakla sapay live alive hay makauma. Anya ay unay kan kat no di mo kaya't akit kitaan ti panagla-live na iti Facebook. Simple lang data. Saan kang agbuy-buya? Inchinday. Anya? No kaya't mo mat aglakaw. Aglako ka mat. Saan aday talagoy uyaw ti among aramidan. Kaya't mo sa wen, mapankain ton bigat iti ili. One friend, naskan nga man niya inakalaan ti bail nga order ko. Hay, sana all. At naman ang tibail na. Si kakit di mo. Siguro, inton katapusanak pa yung makagatang iti bail ko. Awan gayam, anyang iti naglaon na di ginatang mo a bail. Duha nga min day jay, friend. Jay maysa, pasig abad ti kargana. Jay mat maysa, pasig mat asyos. Ado nga min ti agdamdamag kanyak iti bags kan sapatos. Iswa day jay na ti ginatang ko. Sana all talaga. Sana all ka, sana all. Jak lapat yan nga awan kwartam. Si kapay mat. Addaan, ngam ala. Kumatangak tumat, friend. In kalainin ton bigat ti bail mo, ha? Tapno marugya mo na may lako. Ha? Kasta gayam ti bagbagan ni piling itiliklikod ah. Yawanan ba na babae? Katuan,
Saan lang asyak tinangibagaan na iti dayta? No di ket adu kamay. Anya? Nga main uray ni bakit uping ijay daya. Kasta kanumot tinapan na imbagbagay jay. Kas kala kano agguuyong ngagla-live iti Facebook. Anya? Hay nako. Anya ngay kumati na kababay ni Tar Aramida. Kat agsapsabulak matiti kwarta. Dayta nga road. Ay nako. Apo ya day piling. Nonya nga taaya. Ti nagninawa ni inang nakankwana. Takas ti pa nagpampanunot na. Balusong. Mga noing inaw day ti sakit tinakam. Isuakas jay ti ugali na. Ha? Pwede pala yun? Katuan maet. Kunada ngamin idi panawon may. No inginaw da kakano iti sakit tinakam. Manakibiyang kakano. Iso siguro akas jay ni Piling. Manakibiyang. Una yan ni Piling. Di tamot nga aglako no kayat na. Huwag nga ron. Panira ng araw yung babaeng yun. Manakibiyang launay. Anya nga ta, ati nakakatkatawa iti pa nagla-live selling mo. Kat aglaklako ka mat. Day tangaron ti ko na. Kan may isa. O di na kaya tabuyuyaan nagiti live ko. Di scroll na laang Wano saan? I-unfriend na. Tapno. Amo mata ni Piling. Agbirbirok la dayjay tikat katawaan na. Bayam latan. Inton kuan. Sakla nga rin ti mga unfriend kan kuana. Wano saan? I-block kulatan ti danga. Ngawan pampanunot na. Kas itinakunak. Bayam kadilatan. Agkatawalat ta aging kat kayat na. Saan mo nga ibablak? Isupay obvious ko naman, George. Anya lakit din aya. Hala. May samit ngawan babain na. Ha? Sino man hindi tayo bagbagam nga awan ti babain na? Ni Lisa, may samot akas laguuyong. Ay, unay ka na ya Piling. Itala aguy-uyaw dito Facebook ta mong maramidan. Kita am ngamin Ay na, may samot akong di live selling. Ngam awan mo ti agbuybuya kadagiti ila-live na ti awanan bain. Adda ka dito nga aguy-uyaw. Ngam adupay ti maubra dito unag di balay. No isunga ta aramida maya. Anya? Di ka lang mabay nga aguy-uyaw. Naimbagpaygit di dagita uy-uyaw. Taam mo dang agsapul iti kwarta para iti pamilyada. Ngam siga nga Anya? Agda ka lang dito'y balay nga agpis-pisbok, agmalmalam. Anyalakid din na Piling. Uray asawa ka, saan ko akanunungan dito nga aramid mo? Nakauyaw ka! Anya manan nga iti mayam dito'y tersinak si Kapilain. Ha? Ada ka di manan ti umay mo imaritais. Ay, ada talaga nana. Anya? Nakitak nga minti pa nagla-live selling ni Lisa iti na minsan nga daw. Ay na, makapailak man nana. Tapaya makapailak kataglakla ko nga raw. Live alive iti Facebook. Ngum awan mo ti agbuybuya iti live na. Ha? Di lang mabain. Ay na, piling aya. Piling idi, aging gayta. Nung ata dayta pa nagdildilaw, kan panaguy-uyaw mo iti padam ataaw, kat agpakabisi kamot iti biyag mo. Anya, no kayat mo magtaglakaw, aglako ka. Ada ka lang mo't ijay balayong agmalmalam. Wano saan, mangsapul ka lang iti panggadam, tapno ada pagbisiyam. Saan aday talaguy-uyaw tambaw.
Kasla ni piling. Nagapoy tayo dito. Ay wun, isaw. Nagawid na. Tabi nagaak ngamin asaan anasaya ter aramidin na. Ngagoy uyaw iti pada na tao. Ay, iso. Katkatawaan dadali sa kanbilya. Ibagbaga na kundi live ceiling da. Ngamawan mo tagbuy-buya kadakwada. Ay, ugali na da jay di pa. Naibag ko mga no, ada na talaga na trabaho na. Tapno daganas na nga aguy-uya. Ay, awan mo nga road. Tadala ang ijay balay da. Kakapipitaw. Ay, di na pa'y amo at tulungan nila kay na iyay bangkag na. Nagsadot na niya papaay. No, anak ko lang siguro, pagsasawa ka. Ha? Diyan kaya, ti kasi nga ugali, ti may sa ababay si asawa. Isuaos to lang ang pinagaam. Barang agamires, wanan ba bakit pitra? Wan, dahi ta tinangag ko anapan na ka no imbagbaga di ta ka arupa. Ay na po. Payamlatan, friend. Tinggam lang di ta bangir alapayit mo. Irwar mo di ta bangir. Ay, una yan apiling. Dagita tao nga wan maraaramigitan day ti biyagda. No di agoy uyaw. Numasabsabat ko, awan ti ibagbaga na. Tagayam, katkatawaan na ta itiliklikkudan. Anya lakit din aya. Nagmayat a pagsasawan. Ay. Ang sayang ka lang iti oras no tutupam ko nagtumat. Never mind her. Sa bagay matkit niya. Ala, mapantakit din ija ili. Inta gumatang iti iluto ta intun umay a Paskwa. I want a friend. Umayak takaduan ka nagluto. Da kayo matgayam ti masabat ko. Ha? Ay, wen. Da kami nga ron. Papanam nga ipiling. Siguro, naggapu ka ba ng jitersena ni Auntie Belen anya? Si kakit di mat. Saan mat? Nagapuak lang ijay laod. At dala tinapan ko kinita. Da kayo nga papanan nyo mat. Ay na. Ang mga nalipatam nga umadanin ti Paskwa. Mapan kami jili. Kumatang kami iti lutuan mi. Si Kangay. Saan ka kadi amapan? Ay saan? Nilakay kunto siguro timapan. Malaing kayo nga rudan. Tapno masapa kayo matlaang amakaawid. Okay. Napaka-plastic mong babae ka. Gayam, dandanin tinutsi buena. Gatuan man kami. Abay, awan ilutong. Anya nga itiluto, kat awan mat kwartak nga igatang ko itiluto. Pangalam ngayon kami. Awan mo trabaho. Alin lagi dinaya. Nita, insultuan nakpay lang. Sana ka mangin insulto. Ibagbak lang matipod no. Anya, Adda ka lang mga min dito'y balay nga agpis-pisbuk itag malmalam. Anya ngay, ita. Nutsi buenan to. Awan pa'y mailutom may. anya. Nalalala. No awan lutwam, ingka maturugan. Iso ka pa'y apamigsam manan amapan agmarites inton bigat. Anya lagi din ayak. Oh, apay day tadana kaldero. Ay, kwa. Malagip ko nga min da ito'y kaldero ni Bakling Bella.
Anya, anong data? Mapan ko isubliin ton madamdama ije balayda. Dayto ije kaldero na asaan ko an isubsubli ije pailaeng. Ay na, amok maninday ta agaraw mo si Kapiling. Anya ka di maninday ta nga ibagbagam, kat mapan ko lang arot isuble. Mangibabayin kang asawa, diyak amo na niya't sawaking ka. Ay, basta, aguli magkalata ka di. Anya lakit din ayang Dario. Di ta ka man lagad, mangibabayin ka talaga. Anak. Nakaluto ka ka rin. Wan tatang, nalutok mo't amin ang nagitinas ka niya iluto. Nasaya at anak ka. Wan tatang, Nasaya at no kasta. Orayan tayo lang ni Manong Mulo siya. Mawag nga min ditay nga umay kanumot makipangan dito'y balay. ay katwa na. Ado mo't di inlutok amakan. Ang mga numasayang laang no saan ang maibus amin. Champion. Diyan loto mapinikpikan. Isote kayat ni Manong Mau. Naibagag kami ni Mawag. Ah, isumot lang ah. Ala, urayan tayo nga rubiitan. Alam magantayan. Doon luto ni Lisa. Mga mangan tayo. Naibaglagay tada kwarta ni Lisa. Isoan na kailuto mo ti ita Paskwa. Ay wana, naimbag ko na am taadulat ati gumatgatang iti lakok iti online selling. Apo! Ah. Apo! Oh, piling! Sigamot gayam! Itaman pa nga imay ka diti balay mi? Wen mare, imaya kun taumay ko kumaisubli da ito'y walis ting-ting abinulod ko idikan ka. Amangan nga minusap sa pulam. Ay na, hindi nag-imasan si Umigo pwede sa ba? Nitip amano ko naman. Ala. Mga nay. Mala, mangan ka laang tatang! Si kakit dimat kumari. Nalipata kunday taawalis. Ngam italaang nga isublim? Katwan tamadama nga min nga agdaldalusak ijay balay mi. Nakita, iso ako na nga umay ko isubli. Kasta aya, kat ala idisumlat ta di taigid. Mare, di nakadiawisan amangan. Ha? Ay, saan Saan ka akayat nga awisan ta marurudak unay kan ka? Anya? Kunam siguro no saan adumandanon kanyak dagiti sinasaom iti kalabas. Amom ka di? Amin dagiti inlotok ita. Kat nagtahaod iti live selling akat katawa am laang. Ha? Ay namare, pasensya ka kumamot din si kakit di mo. Pasensyaan ka. Ngam saan ka nga awisan amangan. Ay, nakalisagaan at mateng. Mga anak mateng. Ay na, kasla naghihimasen, tintuno abangos. Kasla nagnanama, nagpanglo. Anya laki din, with matching donas chili oil, ay champion. Mare! Mare! Ay, may katumare. Kulaklakit din, wala yan. Agpunggos ka magnamin Anya mo talangamon. Kulaklakit din o imaya ni inang ko, nga inyatanga ko. Unay kamutin, Mare. Kasla ko nam anagalasak. Kat nagalas ka mat talaga, kas kalagurang. Sika talaga. Ayun gayam. Imayak, taumay ko kung maisubli da ito'y kaldero a binulod ko idikan ka. Anya, di kadang tinapalabas. Manipot binulot mo dahil ta. Ngamitaan nga isublim. Anya lagi din piling. Kat agdaldalusak ngamin itay ijay balay mi idinakita. Iso nga uray rabi kat umay ko isubli. Kasta ka di, naala Idi sumlat ta dito ikid. Apay, saan nakadi nga awisan amangan, kumare? Kumari nga ipagpagamat. Awan ti kumari akaskan kanya. Uy, awem, ti pa nagla-live selling ko iti badbado. Sa ita,
Umay ka agin sa subliti kaldero. Tapnayaban ka mangan. No way, no, 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 no. Piling, akag pilingan dito lugar tayo. Anya. Hey, nagpanglo, kinagnanam dito yung tunok abang mo sa. Ngam saan ka nga ayaban? Tanagalas yung galim. So sorry. Walang mano naggapo kay Jayan ni bakla na pan nakipangan. Bakit? Dinakman kasarsarita si Kadaryo. Ang mga numatong pa ka iti kastaunay, nga uray lang maturog ka iti makabulan. Anya, siguro saan da ka nga inayaban amangan anya? Iso akas taunay manen apong tut mo. Sumardan ka kunakmat! Anya lakit din aya! Apo, alain ka manganan di kusina. Aldain luto ka toyo, isuti si Dam. Salbag kit iti kastoyabyag! Ay, aganos ka. Tanya ngay nga ron, katawam mo ti trabahom bakit? Nagmayati pa nagkatkatawam ka nagiti ka arubang aglalib sailing dita. Ita, isuda ti adda inluto da. Ngam si kangay, nga. Anya? Ita. Si kapay tagsagit tinakam na, asaan dang inayaban amangan? Dayta ti ganaba. Nagalas ti ugalim, danga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nakapalas ka man na sapa. Papanam. Mapanak ijay adda na patig amapan ko gatangan. Anya. Ay gumatang kantong aruda na iti sidaan. Tanalaklak ay jile. Wala kay, gumatangak to iti silet ti baboy, tasi kanto ti mangluto. Adobo man. Wana. Saan kantong aruda mabayagan na? Pangaldawan tayo ti sidaan agatangam. Ang mga lumakasarak ka manin iti kachismi sa mijay. Rabiin to manin o gawid ka. Wang ka de, adda lamapan ko gatangan. Anya laki din aya. Agawidak mo ilaang adagos, lakay. Anya nga timapan mo gatangan na ya. Di ka pa ibaga. Ay basta, makitam to no isang put ko. Oo na eh. Nala. Ang kangaruda. Pangasim ha. Saan kang agbayag ijay? Urayag ti sidaan nga isang put mo. Si kamot gayam bibang. Kasla nagaduday ta pinalingki ba. Ura la lip and right tinakaigam. Sa bali pa iti akin likod. Ayun na, naggapuak man ijay Napanak nagpalingke, kan gimatang iti Louis Vuitton abag. Ay, kastaya. Ay saan na ul abibang. Adda Louis Vuitton abag na. Ayun na, anya lakit din aya. Gimatangak itibag ko a Louis Vuitton, tapno adda usar ang mapanagtrabaho. Ha? Kada kami nga agkakatrabahuan, amok asyak laeng ti makabael a gumatang iti kastoy abag. Anya laki din ko na manen. Aniya, apay dasaryakin ni baklo saan da makagatang. Oho, siyak laeng ti makagatang ko naktumag. Nagalas tupay ti bagda. Nakababain ang mapandaag trabaho ng ekobag ti bagda. Makapailip. Aniya, Pudno ti bagbagak nana. No saan nga ekobag? Tote bag alalakaon. Saan akas itibag ko al Louis Vuitton ko naman. Anya lakit din na yan. Gimatang ka iti bag mo. Wala kay. Iso ti ko nakanapatag amapan ko gatangan ijay ilay. Anya.
Gimata nga, tapno siyak man tinaidumduma tibag na iti trabaho. Ha? Siyak lang ti makabail agumatang iti Louis Vuitton abag. Apay, makagahatang ayan ni Sarya. Nang runa day di abak lang awan makukwarta na. Ha? Anya ka rin dahil nga ibagbagam si kabebang. Puno mo ti bagbagaksan aya. Ya ka muking ka. Malaki din. Iyag mo na ito ginatang mo asidain. Tama pa ng kulutuan. Anya laki din na yan. Ay na, nagpintas mo tanday tabag mo, bebang? Aywan nagpintas talaga. Saan akas iti bagyo kinibak Louis? Anya? Louis Vuitton ko naman. Panag ko na, kat siyakla ang ti makabail a makagatang iti kastoy abag dito'y trabaho tayo. Ay, si kakit dimot. Adalat tamot at makagatang. Isu na laang, tasaan nga isu ti priority. Anya lakit din ay ha? Ay basta, siyakla ang ti makagatang. Kita man ti bagyo. Eko bag, kaslabag ti awan trabaho na. What? Apaw! Gabo lang, tanakagatang iti Louis Vuitton na bag na. Kas giant, di ba nagpangipasikat na? Wanya ron. Amo man day abebang. No apay amasapul na pa'y nga ibaga ti kasday kanya. Nga eko bag kano ti bagta sumrok dito'y trabaho. Ah! Ti awanan ba ina bebang? Kung ang lamat no ka ipapanakal da bag na nga aho! Imitation tumad lang. Di lagbay na mangipaspasikat iti bag na kat saan mat nga original. Isukot ti kunak. At damot ti bag ko a Louis Vuitton kat. Isu na laang, tasaan ko nga usaran nga umay agtrabaho. Ngam usarak to. Wan man, tau sa rektuman met bag ko. Saan nga imitation bag ko niya? Original day jay. Sana kasi ti bag ni Bebang nga ipampanakal na. Diyos mio. Aywan, uray di bag ko mat ah. Saan nga imitation day niya? Original ko naman. Don't me. Anya lakit din aya. Saring may anak kaskas daw. Ti kasi nga ugali ni Biba. Te di pa ilaang kasyan ti ugali na. Sa bagay matkit di ah. Ay, una yan ti pananguy-uyaw na itibag may kinibading no sumrok kami iti trabaho. Ay, una yan. Bayan nyo lata, bakit? Sa bagay matkit di ah. Aguyaw lataging gat kay kaya na. Iti kaano man, awan tinasayata, magunob ti tao, man aguyaw, iti pada na tao. Husto ka, itiray ta nga imbagam lakay. Umbakay, isabayan nyo lang, naguyo yan. Panawin ti makaamuking kwa na, oh. No apay mo't aya nga may nakas ti ugali ni Bebang. Uwan nga rod nana. Kastagayam ti imbaga na kada kayo. Ay, oo na yan. Amok mo't lakaday asaan nga original di bag aginatang na. Kato nakadkadlaw nga imitation. Katuan mat nana. Imitation na talaga. Madlaw latamo ti original kan saan. Mahilig amang ipasikat na iti usar na. Kunamla no isulag ti makabaal agumatang iti Louis Vuitton. Kat isumat ngamin ti panagkita na iti bagina nana. Isulakano ti makabaal. Akas iti nakunana kada kayo. Ay, anya lakit din aya. Adabag ko dita nga original ang Louis Vuitton. Ta ipakitak to man kan ko ana. Wan man nana. Ipakita yo. Tapno maamuan na ti nagdumaan ti imitation kan saan. Man gumatang iti bugoong ijay tersena ni Nana Donna. Anya, mapanggalaan gumatang, nakabag ka. Anya laki din na yan. Siyempre
Uray mapanak la gumatang, o saraklat ta daytoy Louis Vuitton abag ko. Iti kasta, amin ang masabat ko, makita da nga adda kastoy abag ko. Anya. Hay, natadaan sa akin din ti panunot mo, bebang. Diyan mo, nadabay namlaman na rita may simba. Uno kasta mo na talaga. Anya? Di ka di makadlaw. At si kalaang ti kasta ti ugali na dito lugar tayo. Si kalaang ti pasikat, nga awan ipaspasikat na. Anya nga awan, kat adda nga rod daytoy Louis Vuitton abag ko. Una yun aya. Pumanaw ka man dito isang wanak. Itamot lang. Ang mga nuan niya pa iti maraming kuking ka. Salpag di. Apaw, umay ka lang gumatang iti bugong, imat mo na tabag mo a Louis Vuitton. Hay, anya laki din, bebang. Aywan anana, kayat ko ngamin nga amin amasabat ko, kat maamwanda akabailak ti gumatang iti Louis Vuitton abag. Anya, ay, mabit lang ah. Kitaam da ito, Louis Vuitton abag ko, bebang. Ikumparam di tabag mo, ngay pampanakal mo. Anya? Apay, mano aya ti pinanggatang mo dita Louis Vuitton abag mo. Kwa, walo gasot, nana. Anya, walo gasot? Ay, salbag kide. Dahito'y bag ko, 80,000. Anya? Anya, nakita mo, ti nagdumaan ti imitation kan original. Amangan no saan mo pa nga mo ti kayat asawan ti imitation? Ha? Imitation means saan nga original, maawatam. Ay, unay ka na ya. Agpasikat ka, ng imitation man. Aniya laki din. Mala, manuabugong tigatangam. Kwa. Sana nana. Sana ko nagumatang. Ti awanan bain abakot. Oh, kasi inuman daytan akarurod mo. Dayjay man bakit do na kunamlan o asino. Tapay manin aya. Impakita na ki din jay Louis Vuitton abag na. 80,000 kano ti pinanggatang na iti day di abag. Idinto tada ito'y bag ko kano. 8 kasutlaang. Kaya, agsakitan tinake mo, gaputa, napaiswan ka. Una yun, ayang ngamin bibang. Anya? Nagpasikat ka ngamin. Sigurado, nga original ti paspasikat mo. Anya nga ita, si kalangarod ti pinakitaan ni bakit do na iti original a Louis Vuitton na. 80,000 ti balor ti bag na. Ngam siya ngay, 8 gasot. Awan sa pa'y makabulan manipod ginatang mo deta bag. Ngam kita man eh. Mo ukisan deta handel na. Nyalaki din aya. Nay, itaman pa nga usaram da itabag mo na pintas bakay. San nga iko bag, ti usaram ita, winutot bag. Wan lakay, usarak man mo dati kakaiso na nga original abag ko. Anya lakit din aya. 80,000 ti pinanggatang ko iditi da ito eh. Nangina, iswasag paminsan ko lang nga usaran. Tapno saan adagos ang madaraal. Ay kuun na. Mas dawan ni Bibang no makita na da ita bakay. Ay Ala. kat, mas daaw lataday. Syakpay kat ti mas daaw ah. Tamano pa ilang alawas ti napalabas, manipod ginatang natibag na ipaspasikat na kada kami. Ng mangrugi mo ito na madadaan. Ha? Kasta yan. Wan lakay. Imitation ngamin kan kanayon na nga usaran. Kan kanayon na pa'y abit-bit uray mapanlaang gumatang iti bugong iti tirsina. Ang siya lakit din aya. Ni, nagpintas mo't day tabag mo ita. Sariya. Ayun, abebang. Nagpintas at talaga.
Ngam da ito kinapintas na, saan nga iso ti kinapintas na di bag nga ipaspasikat mo, saan aya? Inusar ko man, tapno saan mo nga ibaga, akanayon nga eco bag ti bag ko nga may trabaho? Anya? Nakunam kano kini bakit doon na, awalo gasot laang ti pinanggatang mo iti bag mo. Ay, na yan. Imitation dayjay bebang. Saan nga original, maawatam? Ha? Amom day ti bag ko aday toy. Ginatang ko 80 mil. Nangina day toy. Ngam never ko anapan imbagbaga iti tattao. Asyak laang ti makabaal agumatang iti kastoy kangina abag. Mare. Ngam si kagim matang iti imitation nga agbalor iti walugasot. Nalabasan ti panagsasaom. Iba gampayan asi ka lang ti ada ka ba na makagahatang. Anya laki ding. Kitaam day tabag mo. Saan pa'y unay anabayag manipod ginatang mo. Ngambang rugin nga agukis dagiti handal na. Ta, saan ngamin nga original, bebang? Ha? Uray si ka? Kat addamat ti Louis Vuitton abag mo? Oh, yes. Yes and yes again. Apay, sigalaang di addabag na akastoy aya. Ngam sa bari ti bag mo, gabuta saan nga original. Anya? Amom ka di naman ti balor, daytoy Louis Vuitton na bag ko, bebang. 80K. 80K, ti pananggatang ko iti daytoy. Kumpara iti bag mo, awalo gasot, eme. Ay, nako. Diyak la ko mairuwar daytoy abag ko, kat. Ay na, si kantumad nga men. Aday tala, agpaspasikat ti amom nga ramidan. Na imbag kumamat no saan mo akat katawaan ti eko bag nga us-usaran mi kini Saria. Iso ano ko nam, ay sika lang di anda ka ba na gumatang iti Louis Vuitton abag. Ay Diyos mayo, ay sos, nagbidot ka, you are mistaken. Mare. Iso ano sumarunon to agpasikat ka, ha? Siguraduam, saan nga imitation, tapno saan ka akatawan iti oray lang nga, hay, anya lagi din ayang amin. Naturod mo, ang arap ni Baklaway, saan ang ibagay ti kasta ka ni Bibang, bakay? Ay, alakay. Napunuan mo ten, ah? Ay, una yung gamit, kasi nga ugali na ni Bibang. Kasi nasa nga agpampanunot, at pinaros pa tiyo. Saan akas sila? Tatalagamot asaan nga agpampanunot? Ay, kundi pasika, ang imitation mo, tibag na nga ipapasika na. Wan nga rod. Itatain ruwar mi moten kinibakla dagiti ginginaan abag me. Kitaan mi man magtultuloy lata ti kasjay nga ugali na. No ipasikat na pailang ti walo gasot a Louis Vuitton na. Nya laki ini na ya. Nya maawatan no, nya klase, apa nagpampanunot, tadaking kwa na pa kayo. May bayan nyo latan, oh. Ay, naku. Una yan nga mindadya bebang. Ay, dyan lang paspasikat ti amo na nga ramidan. Wan nga rod. Sapay naglaing nga agkatawa kan aguyaw no ada makita na nga usar ti kakadwa na asag lalaka. Dahil tangarod ti parikot kan kuana. No dan makita na, katawaan na. Ngam numat agpasikat ay sos. Diyos mio, imitation mat lang nga rod. Bay amlatan? Alaman? Kita man usaran na bailaan di bag na Louis Vuitton nga imitation inton bigat. Kat, usara na lata ah. Si Kama. Di lang kami nagbain, Nagpasikat iti bag na. Ngam saan mat nga original ako na. Ay salbagit de, Kahit, apa yang kasta tila nga managawin. Kas kala naggapuy ya bangkag.
Kuwang amin lakay. Anya, ibag ang mga rudan Mababainak ngamin kadagiti katrabaho. Ha? Mababainak, gapo kadagiti nalpas ngayon sa usawang ko. Imbagbagak asyak laeng tiyadda kabailan na agumatang iti Louis Vuitton abag. Ngam, napabainak iti kasta unay. Idi inruar dagiti bagda ang inginaeng. Anya? Kasta unay abain tinariknak lakay. Dagiti bagda ket agbalor iti 80,000. Ngam tibag ko ngay paspasikat ko kadakwada. Ket 8 gasot laeng. Dahil ti maganap mo itinagalas ng ugalim, salbag ka. Adaya nga minti magunod mo, iti kinapalangguad mo. Ay, nayan. Iti kaano man, awan tinasaya at nga itden di kasta nga aramid mo, bebang. Mangibabayin ka lang. Oh, hi. Hello. Itaman pa yasaan ati Louis Vuitton abag mo ti inusar mo ita, ha? Danga? Ha? Ay, kwa. Si kakit di mo. Saan kun nga inusar, tain labak ngamin idi kalman. Ha? Saan anamagaan, iso aday to'y pailaang tot bag ti inusar ko ita. Inlabam? What? Apay, lalabaan ay ati Louis Vuitton? Di ko namkiti, napabainan ka lang gapo itibag ko nga original. Ha? Oh, nagpatinggamad lang nga rod, kinapalangguad mo, babae. Anya? Yes, you are very high. Nakangat nga to ti poruwam. Ay, ita, maamiris mon, asaan anasaya ati agpalbalastog iti anyaman nga usar, ta iti gaano man, awan tinasayat nga ibunga na dayta. On mare, naamiris kun. Kinapod nun, mababainak iti kastaunay, gapo iti nalpas nga nararamid ko. Permit ibabain ko. Ha? Nasayat ka dinugasta, Saan ka lang agamiris adi? No digat agbalbalyo kan. Ta sana nasayatay tangar aramidam. Anya lagi din ay bebang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Bigbigat may anak ka panimid ka, Bertaw. Apay, ada parikot mo. Apay, nawan parikot ka, kastoy ayat lang nang kilmay. Ha? Eke, anya nga nga ti parikot mo takasta ka. Kaskala na laylay atsingkang. Di nakman angaw na kastanggan. Agparparikutak lang arudeng ka. Eke, no di mo ngarod ibaga, no anya ti parikot mo. Anya laki din ay Bertaw. Parikot ko nga raw, no kasanok ang mapagwanday ya amayta. Ha? Ar-armam ni Maita. Unang kail, yung nagrigat na sumbatan ti panagayat ka. Una yun ayat ikastaw. Gwapo akmay, san aya ang kail? Wen, kunak malatan. Na, takasla alanganan pa'y laang mat ang kail. Mala. Uwinin ka din. Gwapo ka. Lalaing ngarman ni Maita. Tapnusong batan na ka. Diyan aming kasayaatan na panagarim at aramidan. San alinulukaw. Amok ngamin day taugalim ka. Anya,
Apay aya bertaw, manumit laangan nga aldaw akas tatilangam. Ha? Kasla bagbag katem ti lubaw nga po iti kastalangam. Sardengan nak mananang tanay. Nagtagsin launay ti parikot ka. Di mo mat nga rod ibaga no anya day tatap no matulungan da ka. Anya lakit din aya. Nalaman. Nana, parikot ko ni Mayta. Ar-armag, ng panagkunak, awan namnamak. Onya, matulungan na kadimig lang iti parikot ka. Anya. Pasalsalin to, mga minday dya at Jomar. Imbis as siyak ti kaya ni Mayta. Yung kundi aram to, mga minta oran bain anag ngisit alalaki. Ay so, saklunum kadilatan anak ko. Asaan asikati kayat na? Kan maysa, saan ka kumamot nga agoy uyaw akasta? Nangisitan ni Jomar ngam gwapo mag. Adda apil na ako nada. Naa, takaslay supay lang ti kanunungan na. Kita kay malangan. Surun ko na aya apaw. Anya, isulaan dahi ti parikot ni Berto, nanang? Wan, anak ko. Isumot tinakuna na kanyak ididinamag ko. Ay, oo na yan. Siguro, asuasaan nga iso ti kinayat ni Mayta, taimpakat naman ti ugali na no agar-aram. Ha? Anyat kayat mo asawan. Kasla saan nyo nga mo, ti ugali ti anak yumot. Kat no agaram ngamin iti balasang, kat ti ibagana, kabaulan na ti mamin 8. Anya? Kat isumat. Isu nga ure asino abalasang akat ma-offend iti kasjay nga style na no agaram. Ay, una yun na dya, Berto. Tadamaga man no sumangpag. Ti awanan bain akabsat mauno kasta ti bagbagan ay ti balasang ngar-arman na. Ay, pakawanom! Nasaya at tadakan, Bertaw. Apay yaman na nanang. Siguro, iso asaan asika ti inaklon ni Mayta. Gaputa imbagam kan kwa na akabaulam ti mamin 8. Anya, Wan kunam. katun Imbaga ka talaga nanang. Imposible mo't ano iso ti makagapo no apay asaan nak akinayat. Anya? Basol di dya Jomar kung naktumad. Pasalsali. Makapaulak ka, Bertaw. Anya katamamin it ngamin ngayon kaibagbagay ti balasang. Ay sus, ma-offend Nabaluwa man nanang. Nawanan tinasayat ng ibagayo. Panawan nak dito yung tanay. Nasakit pa lang tinakam ko. Iti panlakapaay ko. Makakatawa ka man kin ka, Bertaw. Anyat, nakakatawang ka. Naibagada naming kanyak. Naisok kano asaan na ka nga inaklon ni Mayta. Gaputa imbagam kano nga may akabailam ti mamin 8. Anyangay kumating makapaulak iti dahi tanggal. Katpudno mo timbagak. Kabaulak mo ito talaga. Anya, apay, ti panagkunam, no imbagam ti kasjay, kaya tin nakaadagaws. Anya? Awan at talaga ati balasang abangayatin ka, no kasta ka na yung ti pagbagam. Saan nga minakasta ti wagas, ti panagaram, iti babae. Isu nga no addanto manin almag. Pangaasay, tasaan mo kuman nga ibagbagatikas iti imbagam kin ni Mayta. Lalaki din. Amom ngay paray, napanag imatang iji tersina ni Bakit Maria iti kalman. At damit din tagbanbantay iji abalasang. Ha? Balasang ko ram, paray. Wen paray,
Nagpintas nga raw. Batit a babae ngam napintas. Makay ayo ti pa nagis-isem na. Kasta ka di pare. Kahit anyay ka no tinagan na. Ay, dahi tatidyak na damag pare. Salud-sudak ko mga ron ngam mapaihinak may. Inak man naging gagatang iton malam pare. Barang isuti agla ko. Ay, uwi na pare. Sigurado aka-anakan ni Bakit Maria Dayay. Sapay la ko mapare. Tamam amok ti balasang ibagbagam. Tapno man malipata ko na diya amayta. Nangipaila ang itiliday itibiyag ko. Kasano nga may ngaklo na nakatibalasang nga arman. Kaya dahi tanto mo mamin iti bagbagam baray. Saan pare? Saan kong ibagbaga ita? No agaramak tumanay. Saan ton akasta ti ibaga? Promise, pare. Naimbag nga bigat mo, madam? Ah? Di na kumaawagan iti madam. Ading Risa, kunamlat ta kanya kun manong. Risa, tinagan na. Adda ka di ibagbagam manong. Kan gumatang ka di. Ay pasensya ka ko man, ading Risa. Natulala ak ngamin, gapo iti kinapintas mo. Anya? Aywan, gumatak man iti buwakan gawad, kan apaw, kan tabako. Okay, mabiit lang ang tala at tigat-gatangam. Buwa, gawad, apog, tabako. Oh, at tigat-gatangam manong. 60 pesos amin dayta. Sakbay bayadan, ade. Mabaling ka din ak salud-sutaking ka. Anya dayjay manong? Damagla ko man o, double kan. Anya? Double? Di kahit ko sawan, no, ada ka din asawa, uno, single ka pa ilaan. Single ak pa'y laang manong. Awan pa'y asawa. Yahoo! You know? Hala, at itibaya di ginatang ko ating. Keep the change, ating. Nay, naragsak ka ita Una lang. Iswa pang-asi man, ta saan nyo kumadadagilan daw ko. Anya? Saan akong kundit tiragsak ko ita? Talaga naragsak nga lang. Ibagam kumamot no anyat makagapu iti da ita aragsak mo. Tapno makipagragsakak mo't akin ka. At tangamin tinamam mo ka balasang na lang. Balasang? Wine, di kaalakan ni Bakit Maria. Tika di agbanbantay iti tersena na. Una lang, di na magkupay adik, no adan asawa na. At kuna naman nga awang ka no. Kahit anya ngay nga rod manang ti adda iti panunot ma. Eke, ugali ti baro adi na lang. Armak man lasay. Nagpintas ore batit a babae. Imbagbagay namot iti kinabatit na. Anya? Nagpintas a talaga ni Risa. Ni Maita, kat kamuro amin ti makita ti ropa na. Ngam ni Risa, kat awan ti kamuro na na. Anya? Uyawam itan, gaputa saan na ka nga inaklaw. Anya lakit din bertaw. Nagalasan ti ugalay. Si kamat gayam pare. Ne, karatib mo dahi ta imot mo. Un pare, pang-aasim man tapukisan nak. Ha? Tay pukis ang natarake Ay saos, kaslad na kaya tasawan ti pa nagpapukis mo pare. Si kagid di mo pare. Agpapukis ak man tapno presentable mo ta. No mapan ko sa rungkaran ni Risa y Tersina ni Antina. Anya? Alan pukisan na ko. Awan ti adu pa asao. Nyalagi din na ya pare. Indon kwan, pati dahi talapayag mo, makaratib ko lang araw. Ay. Pang-asim pare. Tas saan mo aramidon dahi ta? Anya nga iti pagdengag kunto iti nasam ngawan ni Risa. No awan tom tilapayag ko. Nyalaki din aya. Anya? Ni Berto?
Ar-arman naman ni Risa akanakan ni Bakit Maria? Wen ka now, isumot ti bagbaga na kanyak. Ay, puo na yan, Berto. Panagkuna na nga ta, kat kayat ni Risa. Jak man amo iti day jaya kabsat mo. Na, kaslasyak man ang ti pagsarsaritaan niyo. Ay, saan akasla? Tatalaga si kati pagsarsaritaan me. Apay, ar-armam ni Risa akanakan ni Bakit Maria? Agaramak pailaan, anya laki dinaya. Kan may isa, awan mo't ti parikaw, tabaruak mag, kinbalasang mo't ni Risa, isungawan problema. Katuwa na. No kasta nga rod, ugalyam ti kanayon nga agdigos. Agtutbrush ka, kan agis iso ka mo't ah. Ay wen, denggem ti kabsat mo. Unay kayo matay, amok mo't at agdigaws. Kitaan nyo, kat nakapapukisak pa yan, oh. Insaga na ka talaga ti panag-aaram ko kin ni Risa. Nimbag nga oras mo, Risa. Kastamot ken ka, naimbagmat nga oras mo, Berto. Agyaman ako, nay. Kaputa, inikanak iti oras. Tapno makapagsarita ta. Awan anyaman na. Kan may isa, awan mo't parikot iti dayta. Gaputa adda aklaang mat dito'y tersena ngagtugtugaw. Sa bagay mo't kiti un gayam. Adala ko mga saludsudak king ka. Ah? Anya dayta? Anyangay mo ti, kaya't mo iti may sa alalaki no bilang lang. Ah? Eh, kwa, siyempre, tay nagagat kan nasingput. Amo na nga aywanan ti babae. Saan na apaspasangitan? Kan kang ronan na. Tay adda kumamot ti itsura na Ha? Ay na. Panagkunak. Kat adda amin kanyak dagita imbagam. Nasingput ak magkay. Sapay la ko ma. Tay kanak iti gundaway nagdatong king ka. Risa. Anya? Di ka madanagan. Kasi tinakunak. Adda amin kanyak dagiti imbagam. Kansan lang nga dayta, Risa. Malaksid ka na kita. Mudyak kabailan ti mamin it. Kabailak mo ti 1 hour. Putulay ta. San adjok-jok. Anya? Ulit-ulitak manan ha. Mudyak kabailan ti mamin it. Kabailak ti 1 hour. Kung saan? Advance pa ya. 1 hour and 30 minutes. Nalaki ito na yan. Kay, tanya ngay Bertaw. Inaklon na kakadimo laangan ni Risa. Unay kayo matinalang. Apay, dagdagos ayamang aklunan nak. Ah. Amangan kit di mag no saan nakaakayat. Dagita man angaw yo adyak kayat adeng denggen kay. Kay, pudno mag. Nanang, noawan man tinasayat nga ibagayo kanya ka panahon na latan. Anya? Saan nak nga umay disturboy? Tagpampanunutak. Nganyat aramidak. Tapno daras ko ang mapagwan ni Risa. Panahon na ko. Ah? Si kamanan, Berto? Uwan Risa, siyak manay. Kasalang amin mailiwak ang makakita king ka. Isu nga imayak manay. Ah, kasta ka di. Ang pasensya ka kuman ha. Awan ti panawon ko ang makisarsarita kan ka, Berto. Ha? Busy ang ngamin. Aduter aramida. Aduter aramidem ko na. Ngam adda ka laang dito yung agtugtugaw. Ay basta, busy ak, Berto. Jak kayat ti madisturbo. Anya? Baliwam to laangan ti umaiti sa baling aldaw. Nung ay rabi saan nga aldaw? Anya? Ha? Anya lakit din ayak kunak manan. Nay. Apay nga, pare Bertaw. Kasla ka mo nalpay akatuday ay. Pangasim ang pare. Di na pala kasarsarita kan ang angawan ita. Kat saan ka mga awan pare?
Salsalod-sudek lang no apay amaliliday ka. Basta, saan nakamaglaan nga matulungan no bilang lang, pare? Anya? Anya laki din na ya, pare. Ibagam ngamin na. Kasano ka ngay matulungan no agtatal na ka, bay? Napanak ngamin itay ijayan ni Risa. Ng kaslaawan ganas na makisarsarita kanyak. Ha? Awan mo tar aramidon na. Gumukunanak hindi nga busy ka, no? Anya nga tayo, ti kaya na asawan, pare. Diyak mo kaya panunutan nga awan pa naggusto na kanyak. Amangan ki di mo no awan na talaga, pare. Kunakon ka. Dadaulam lang talagaw ko. Ha? May saka mo, di na ka malangan. Pururug ko na ya. Si kamot gayam lando, anyat gatangam. Kwa. Gumata nga man iti 2 ato ba ito? Ken 2 asito, ading? Ni, uminom kayo manan? Uwan man. Uminom kami man ni Berto. Tanay. Kasla danadag na parikot na. No apay-pay lang amin na saan mo nga klunan na. Oho, mas kay kayat ko pa'y taagbaak ngam ti makiasawa kan kwa na. Anya? Agasam man idi may dito'y nga umay kano agaram. Damo na pailaan nga imay ngam ti bagbagana. No di na kano kabailan ti mamin 8. Kabailan na kano ti 1 hour. Wano saan? 1 hour and 30 minutes. Ha? Just take it di. Ay, agasam man ni pare Berto. Kastagayam ti umay na imbagbagaking ka. Anya laki din ay. Ay, marurudak man kadagiti lalaki ang kasken kwa na. No ti panagkunana, ket makapaay-ayo ti kasjeng ibagbagana. Ha? Saan? Makapabwisit ket dian? Makapa-turn off. Ha? Iso apang nga si Mantay bagam kan kwa na. Saanin nga umay ditoy, ta saan kumitlaang asangon. Ay, oo na yun, pare. Ni. Apay, anyat kinan mo. Nagkatawa ka mo, awan gap-gapaw. Magkapail ka mo na talaga, pare Berto. Berto ka talaga manipod ina yaging gaita, pare. Anya, Iso mo lagaya masaan nakaakayat asangwan ni Risa, gaputa imbagam mo gaya, mano di mo kabailan ti maminate, kit awan parikaw, gaputa kabailan ti 1 hour and 30 minutes. Ay agasam man pare. anya. Panagkunam siguro kahit makapay-ayo dahi dyan ngayon bagam. Saan pare? Makapa-turn off ki di iti palasang. Anya, imbaga ni Risa dahi taking ka. Wow, nimbaga na nga raw. Iso ako na kanya. Ngay bagak kanuking ka. Ta saan ka na mapanijayan na. Ta saan nakakanumit lang nga sangwan pare. Anya, Pinaay na ka lang nga raw din idin ni Maita. Gapo iti maminit ngay bagbagam. Sa ita 1 hour met ibagbagam kini Risa. Anya nga ita. Ay, yan niya laki din na ya pare. Adda kamot gaya man, Bertaw. sadang anak man nanang. No di kahit nga gumitak ko nakto man. Nagsakit tinagam ko. Ay, nasakit din ako mau, gapukin ni Risa, kasta kaday. Anya, No day tanto mo ngamin mamin 8, kas kada 1 hour, timapan mo ibagbaga. Anya nga ita, imbes am ay ayo ti balasang ken ka. Angam saan, tama turn off da. ay, Ayawanon, Bertaw, agbaakan, gapoy ti kastang ibagbagam. Anya kalakit din, aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.
Anya laki din! Pilimon! Agreeing ka man, oy! Pilimon! Agreeing ka! Agbalikid ka pa'y laang. Agreeing kan ko na. Pumanaw ka man dito eh. Pasalsali ka iti tagtagainap ko. Ay, di mo pa'y narugyan di ipapaaramid ko kan ka. Ah, Di tawa matintinag. Kunakkan ka lansaam. madamdama ka di. Pili mo na. Idi pa'y napalabas abulan nga ipalpalansak day tatawa. Nagdagulit ka na ya. Madamdaman ko nakmatkan ka. Turog ka la turog. Itay ka pa'y abirbirukan. Dito'y gayam ayan ti kulungan ti manok ti nagturugam. Sa peso man na upay lang. Maumakan ka makitam. Agin ina na ti tao, umay mo disturbuan. Agin ina na. Taapay nga aginana ka ha? Ha? Anya ko ma tinakabanlugan. Ay na, kunak man do impatarimaan mo dahil tawa yo kanila kay mao. Imbagak ngarot kan kwa na at tarimaanan na nanang. Adaya trabaho na ita Sabadaw. Awan, agtrabaho aya day ta iti Sabadaw. Ay, Kurt, ayan na ngay ngarudan. Nakaturog pa'y lang ah. Riniing ko ni tay, yung kagura nakmatan. Ay, unay ba't daytan? Ay, man naturog at talaga nanang. Jakman amo, no kasano ang makapagtrabaho iti kasta nga style na. Dahito'y tawayo ang matintinag. May salangan ang ilaw ti agdisaw. Matinagan. Di mon sagsagidon nanang, tani talaga ang matinag day tatawa. Ay, nabanbanog ako na trabaho at trabaho dito'y office. Mabisinak pa'y kit din. Sino kumangay ti sana mabisin? Ita-ita pa'y ngagtrab-trabaho. Agalaw na gaya man. Aya, isumot lagayam ang mabisintan. Makadlawak man. Ape adudwa tala ang agtrabaho. Ay, wala niya. Saan ka di arumbang akadwata ni Pilimon? Katuwen, Ayan na ngay. saan nga tanga imbaon ni boss? Ingka man kitaan, no anya ti aramidan na. Nasurusuro ko matla amin ang asuli dahito nga opisina. Ngamjak ba't mabirukan ni Pilimon? Napanan na nga ta. Padasak man ang lukatan dahito yung kabinet. Apagiduldulinan iti walis. Ha? Ne, apay agal lahat ngayon lukat mo tiri daw. Nakaturog kagayam dito eh. Sakit nakaules ka pa'y nakatugaw. Anya ti aramidan. Ala, agmurmuray ka pa'y. Kinilatak namin arining. Kateng nga antitrabaho. Ngam nakaturog ka. Naginanak matlabit tanabanugak. Nabanug ka? Kit no saan ka apulos ang nakita nagtrabaho? Nagaduti naramid ko kunamsa. Nagaduti trabaho. Ngam apay amat maturog ti aramidam iti oras ti trabaho, ha? Nagpuskol at talaga ti rupa day ta Pilimon. Uwan nga rod, awan babain na. Kat ayan na ngayon. Kuna na ba't ngagtrabahon? Ti ko nam, nagsublimanin na naturog Baya, i-reportan kini boss. Anya ti makunam. Kasi mati pamilya na, no maikat iti trabaho na. Angam nagsadot met, sumrak ngagpaiso iti trabaho na. Ngam day tamot laag tugtugaw kan maturog ter aramiden na. Ay, sa bagay di lag babain. Agawat iti sweldo, asaan mo't ngagtrabaho. Alpasyo hamin na ipapalamit ko trabaho yo. Maragsakan kami, tamagustuhan niyo, sir. Kwa sir, nagtitinulungan mi nga inlipas na ita. Nasaya ta ita. Manipod bigat, aging gat malam,
Nagtrabaho kami, sir. Saan kami to pa anang trabaho lata tinararamid mi. Nagpuskol at talaga ti rupa da ito apilimon. Isupay kit din ti adaganas ng agsaw. Idin to tanat naturog lang tinararamid na. Kapo tama kustwa trabaho yo. Ingatok sweldo yo. Ay na! Agyaman kami, sir. Oh, nangagyo Ingato ni sir ti sweldo tayo. Thank you, sir. Thank you. Kung naktumot ngamin ka, nga ipangato ni boss ti sweldo mi. Ang saan ka mamati? Mamati ako na ata ni. Nanayunan da ito inyawat mo kanya kasweldom. Iso nga gagagat kamot nga rod iti trabaho, lakay. Gagat-gagat dita. Adula amin. Uray man agtrabaho ak kan saan? Isulat tamad. Di ka lang mabain iti day taat taray, iti panunot mo. Bilib ka siguro kanyak. No ibagak kan ka, asaan ang agtrabaho iti opisina mi. Ang makita mat. Ngimatulat at isweldo. Anya langan ti aramida may opisina yung ay. Agtugtugaw akas la manager. Inton mabisina kon. Mangana kon. Kalpasan na. Maturugak. O di nagmayat. Kasano ngay no maamuan ni Busyo day tang aramidam. Apay kumamamuan na. Saan na maamuan? Bakit? Ay, pinanawan na tayong manan ni boss. Wan nga rod. Ngam nagadumat ti impaaramid na. Sapay imbilin na anas ken amalpas tayo dagitoy inton sumangpot. Apay at tayo, kunam. Kat dudwa talaang matamang ilipas ka dagitoy. Saan akaraman ni Pilimon? Iraman mo kit din dayta. Kat ne, awan manan. Ni, nakitak mat asimrak itay. Inaldaw mo't asumsumrak dayta tao. Sumrak, tapno umay laang maturog dito'y opisina. Kat, ayan na ngay nga raw. Ay kat napan manin naturog Engka kitaan, riingam kat ibagam nga umay natatulungan. Ay, marwam day tao. Aha. Isumat lagayam nga awan ijay cabinet a pagturturugan na. Ta nakatugaw iti opisina ni boss. Kat nakaturog. Anak nga to pedag iti saka na iti lamisaan. Dilag bahabain deta Pilimon. Paiman. Oy, Pilimon! Agreeing kan. Adan ni boss. Adan na dagos? Adda kumaa. Tapno makita na ka nakaturog dito'y opisina na. Di nakman lukwan na kasta. Kasto'y akurang titurog ko. Lukwan nakpailang. Na, sika pa'y ti makaungat. Nungay agpay so akal lahat asimmangpat. Kat nakita na ka nakaturog. O di na ikat ka na dagos. Disturbo ka talaga. Oy, saan ka na maturog? Di nakman lapdan. Lukay ako ti maturog. Maturog ak. Agtrabaho tayon. Umay ka matumulong Ta sino ka mang ibaon kanyak Abay, sika ka ditibos ka? Ayan nila kaimaw. Apay nanang, mapandabanlan sa anjay atep ti balay mi ken ni tatang maw. Tanay, adda ka no bagyo sumangbay. Ay nananang, jak tupay may baon. Ay na, ibagam mabiit laeng. Tanay, saan mat ama kauli ni tatang maw. Ay, jay tupay tawa mi nga ipatpatarimaan ko kenkwana. Aging gayta, agbitbitin pay lang. Ay kat, kasano ngayon? Kat adda bagyaw. Ay, mangtangdana kun iti karpentero ang mangilansa nanang. Ay, agbayad ka pa'y. Ayan na ayan nila kay Mau. Nakaturog manan Nagpigsan sa amat ti todo. Di mo pa yun amo. Taday talamat maturog ter aramidam. Tapay bakit? Ada bagyo na? Kano signal number 10 tayo? Anya? Oy, di nakman loko na. Gusto yung mabisinak ni. Nanay, ang kanginan. Sabi nga, nagpigsang agpay so ti angin. Ay suslakay,
mayangin ang ti atap ti balay tayo. Apayan nga eh. Ni, uray ti diding lakay, mayangin dan. Anyan ti mapaspasamak, bakit? Damagang pailangan kanya. No tinarimaan mo kuma, hindi pa, hindi mayat kuma. Di mo mat ngamin imbagbaga kanyak. Anya saan? Kano inaldaw ko nga ipalpalagip kan ka? Ngam tunggal bangag mo, agungat kamot. Mas kay kayat mo ti maturog, ngam ti mang tarimaan. Ay, sus, bakit? Simragan ti danom dito unig ti balay. Kaya't nasawan, malayos tayan. Anya nga dagito yung mapaspasamakan. No kuma, tanapan mo kinali di barado a kanal. O, di saan ko mamapasamak na ito'y? Adayan, bagbaga mabarado ti kanal. Adda! Kanayan ko nga ipalagip kan ka, nga mas pilyam man ti maturog. Ay, Pilimod! Apay nanang. Nalayos lang arudan da ito'y balayaw. Maalampay laang ba't di maturog? Inridap ko lang, nanang. Di mo kidilansan dagito'y didingkan atapyaw. Madamdaman to na. Kasi mo't ni bakit mo, kanda giti anak yung agkarkaras ijay likod. Sika, nakailad ka laang. Imay kayo ka dito yung balay, tapno agungait, Ay, masyanak ngamin ka ni bakit mo. Bayan nyo lang. Imbag lang, exercise na. Ay, unay katikasta nga asawan. Ay, kasapulan mat nga ginanak, Tasumra kak manen iti trabaho kinton bigat. Alah, panawan kayo manan. Tada emergency meeting ko. Oo, sir. Di ka madanagan, sir. Lipasan mi amin dagiti ipaparamid mo kada kami. Nasaya no kasta. Mala, mapanakon. Imbagam day ta, Pilimon. Tiyan niya. Lipasan tayo amin nagiti trabaho nga ipapaaramid ni sir. Ay. Na, agsuy-suyaab ka manan. Makaturog-turog ka. Nakapanaw ka din ni sir. Apay ko mano nakapanawan. Mapanakon maturog. Ne, saan ka tumulong iti trabaho? Pirmi at talaga ti kinapuskul ti rupa day ta katrabahuan tanya. Owan nga rod, ay awan babain na. Kapampanaw lang ni boss, napaanan naturog. Nagturugan na ngay manan. Ijay opisina ni boss Kay kayat na ijay, tapaandaran na pa'y ti aircon. Ay no, makaparurod. Ada si Mardang alugan Ay, isamot lugan ni sir. Nagsubli. Ingkariingan ni Pilimon. Kasano amapan ko riingan at addaytan ni sir. Sir, nagsubli kayo matadagos. Nadalipat ako, pisirak. Nagdiretsyon ijay opisina na. Makita na ijay ni Pilimon ang nakaturog. Di nakririingan nung nakaturog ako na. Abaya, sinipat na. Da kayo matgayam, sir. Amo ko na ita. Nalawagan kanya amin. Kuha, sir. Hanya kwa. Kuha ngamin. You're filed. Anya ti basol ko, sir. Kasday gayam no makaungat ni sir. Wan nga rod, oray la di makal dagiti matana. Nakita ka nagtumaradagos iti maintenance na. Ay, makapahay blood ang agpaiso yan nasangputan na. Aday ta ni Pilimon. Bye, Pilimon! Anya la katagasgasat mon, Pilimon? Ay, kaslakla na bagyo. Nagsublimat ngamin ni sir.
kun iti karpentero amang tariman iti balay nanang. Hey, Kurt, anya ngay, sadot mo't ita di asawa maman naturog. Nagkuday, Jay, ah. Lakay, ada ka mo't tan? Anya pa ilang ti oras ngam nagawid ka? Nawanin ti trabaho. Anya nga awanan. Ay, Kurt, awan nga rudan. Di mo aya maawatan di kunana nga awanan. Ipalawag mo, lakay. Inikat na ko ni ti trabaho. Kunakon, Kurt. Apay nga inikat na ka. Natiliwan nak ni boss ang nakaturog. Ay, adya laki din a klase ti empleyado ti kaskan kaya. Naturog kay ti oras ti trabaho. Ay, unay ka matan lakay. Ay, unay kan. Di ka laki din nakapampanunot matan. Awanin ti trabaho. Awanin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.